Lego pozdrav svim ljubiteljkama i ljubiteljima Lego kockica. Moje ime je Nikola. Ovaj video sam odlučio da posvetim svom trećem Lego setu koji sam ikada imao. Lego System 6818 Cyborg Scout. Ovo je mali Lego set i prvo Lego vozilo sa kojim sam se susreo. Uz instrukcije za sklapanje je došla i slika još 3 modela koje je moguće sklopiti od istog seta Lego kockica. Naravno, bez instrukcija za sklapanje, pa je bilo potrebno upotrebiti maštu. Ovaj set je deo Lego UFO ili Unidentified Flying Object kolekcije iz 1997. godine. Uživajte sa mnom u procesu sklapanja ovog Lego seta. U komentarima mi napišite koji je bio vaš treći Lego set, kao i koje je bilo vaše prvo Lego vozilo. Ukoliko vam se ovaj video svideo, kliknite subscribe dugme kako biste dobili notifikaciju za neki od budućih videa. Veliki Lego pozdrav, do sledećeg druženja!